За хаяа байцгаана. Ингээд тарж байгаачлан no class series эхэлж байна. Одоо ингээд олон талын мэдээлэлгүй ингээд бичлэгэндээ орцгоё. Ингээд бичлэгэндээ орж бичлэг хийж рекорд тавьж эхэлчихэд хамгийн ихэнд бол модо фармдах байгаа. Энэ бол угаасаа хүн болгоны мэдэх зүйл гэдгийг гэж бол угаасаа би бодож байна. Мод фармдах бол угаасаа яг тоглоомны их үед бол нэлээ ярьчигтай ажлуудын нэг байдаг гэдгийг бол та надад хэлүүлдэггүй сайн мэдэх бах. Тиймээс энэ яг ярьчигтай зүйлийг үзчихснээс зүгээр л нэг тоглог дуу тавиа сонсцгоё тхөө guys. Би тэгээд юуны түрүүнд хүүхдээ авах явсан. Тэгээд угаасаа яг эхнийх нь old axe-тэй эхэлдэг болохоор нэлээд их юм болсон. Эхний нэг чоноо унаачаад хоёр дахь чоноо унаахын тулд өөрлөгөө дуудсан байгаа. Тэгээд яг тааны харж байгаачлан тойрог маягаар алхахад чон бол хүрч чаддгүй ихэнхдээ. Тийм болохоор тэгж унгаах нь хамаагүй амархан байдаг. Иймхүү яг хоёр дахь өдөр нь болж сүхүүд хоёроо хүчирхжүүлээд би тэгээд очиж хүүхдэд аварсан байгаа. A king never wavers. A king never bends. A king never relies on others. A king never gives up. Иймхүү 5 чоноо унгааж амжилттайгаар эхний хүүхдээ аварсан байгаа. Иймхүү гал хоол мод гурийн дараачаас нордог хамгийн залхуутай ажил болох төмөр фармдахыг хийсэн байгаа. Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерло горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерло горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тэдгүү мод төмөр фармдсны дараа цаг болон крампусаа хийсэн байгаа. Иймхүү галаа хөгжүүлсний дараа залхуутай төмрийн фарм. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд,
степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули. Энэний дараачаас хамгийн залхуутай энэ тоглоомны эсрэг дүүд болох күүлцүүд надад дайрсан байгаа. Тэр эхний күүлц давлгаа байсан болохоор хоёрхан күүлц дайрсан. Тэр хоёр гэхдээ no class байсан ч гэсэн надад ямар ч саадуулж чадаагүй. Ийхүү дахиад нэг залхуутай төмрийн фарм. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Babe, hey, babe. Эти понты покупались в аду. Твои мозги затупились к утру. Тэгээд 3 дахь хүүхдээ аврахын тулд баагануудтай нэлээд нухацтай үзэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бааганууд энгийн чануулан айлбар чанаас илүү хүчтэй байдаг. Ингээд нэлээд залхуутай юм болсны эцэст 3 дахь хүүхдээ амжилттайгаар аварсан. Ийхүү энэний дараачаас энэ тоглоомд би нэлээд их төмөр фармцсан байгаа. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули. Ингээ шөнө болж дахиад күүлцүүд надад дайрсан. Гэвч би тэднийг яасныг хараач. Ding, ding. Ингээд 9 күүлцүүд дуусгаад дахин төмөр фармдаж эхлэв. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степени горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один
черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда тебе цена посчитай. Одоо дахин л нөгөө гайтаг хөлцүүд дайрсан боловч би тэдэнд хариуг нь маш сайн барьсан байгаа. Эний даачаас 4 дахь хүүхдээ аврахаа би гарсан юм. Ингээд сүүлч хүүхдийг авсчихлаа. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Тэгээд энэ миний яг хамгийн анхны бичлэг учраас нэлээд сандаалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк доод subscribe доод өгөөрэй guys. Энэний даачаас дахиад нэг шин бичлэгүүд оруулахыг план хийж байна.